Ovako Gospod kaže u 7. glavi po Mateju, 1. stih. Ne sudite da se vama ne sudi. To Gospod kaže. Ne sudite da se vama ne sudi. I sad to mnogi ljudi uhvate se bukvalno za to i onda ne smije nikome ništa da sude. Jer će vam se suditi sudom kojim vi sudite i merit će vam se merom kojom vi merite. Znači, to je tačno tako. Ali oni ne znaju da je to Gospod rekao, a nepravednicima ne sudite pravednike. Ovo se odnosi na ne sudite pravednike, jer kako njih sudite, tako će vama biti suđeno jednog dana. A za nas, evo šta piše za nas, idemo u Jovana, isto 7. glava, ali stih 24. Evo šta piše, vidite. Nemojte suditi po spoljašnjosti, nego sudite po pravdi. Da ponovim, jer sam malo nisam bio jasan. Nemojte suditi po spoljašnjosti, nego sudite po pravdi. Alo! Znači, nije zabranjeno suditi. Samo je zabranjeno suditi po spoljašnjosti, a nije zabranjeno suditi po pravdi. Čak je naređeno. Gospod kaže, sudite po pravdi. Znači, nama je čak naređeno da sudimo. Ali po pravdi. Ne po nekoj nepravdi, normalno. I ne po spoljašnjem. Znači, hoću da vam kažem koliko ima pogrešnih učenja u hrišćanskoj crkvi. Oni se ne usuđuju nikoga da osude. Pa kako? Pa sad? Pa kako bi onda sud? Pa onda sud ne bi mogao nikoga da osuđuje. Pa moram da sudim stalno. Ako neko ukrade, ako neko ne valja, pa moram da ga osudim. Njegovo delo moram da osudim. Njega, ja ne znam zašto je on to uradio, možda on imao neku dobru nameru. Ok, to će Gospod da sudi to. Ali ja moram da osudim njegovo delo. A kao što Gospod kaže, ako neko ubije čoveka, da se njegova krv prolije za prolivenu krv što je on napravio. Znači, mora da se osudi. Šta zamislite, kako bi život, pa život bi bio nemoguć bez suđenja. Suđenje, pa čak neki naši političari kažu da je pravosuđe glavna stvar koja mora da se uspostavi u Srbiji, da bi Srbija krenula napred. Bez pravosuđa nema ništa. Pa tačno, bez pravde nema ništa. Ne možeš ti da uspostavljaš neku zemlju i vlast ako nema pravosuđa ispravnog, da održava pravdu u društvu. Bez pravde nema društva, postaje anarhija. Tako da znate da vam nije zabranjeno da sudite, samo nemojte da sudite dušu toga čovjeka, jer možda taj čovjek, možda je bolestan, možda je imao neku drugu nameru, to Gospod zna, ali njegovo delo itekako da osudite, to vam je dužnost od Boga. Sudite po pravdi, Gospod kaže. Nije nikad rekao nemojte da sudite po pravdi. Rekao je samo onima koji nepravedno sude, ne sudite. Oni koji su nepravednici,